iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu kirundi n'ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 64 u Rwanda rubaye repubulika, umwanditsi w'ibitabo François Xavier Munyarugerero aratubwira inkomoko yobaye perezida wa mbere w'u Rwanda Dominique Mbonyumutwa. Mwene Sirimushi, mwene Kimeza, mwene Kanyabuha, mwene Mbariza, mwene Kayijo, wa Manyori, wa Rwishyura, wa Kimenyi, Cyabazimya, Baruregera na Njunaki na Ndagara ndetse na Ruhinda kuva mu kibuga. François Xavier Munyarugerero wanditse igitabo yise Dominique Mbonyumutwa, président du Rwanda en révolution muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu burengerazuba bw'igihugu, inzego z'ubuzima zatangaje ko habonetse abandi bantu 11 banduye Ebola mu karere ka Bulape muri Kasai. Uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 kubera kwakira amamiliyoni y'amayero yavugwaga ko yavuye kuri nyakwigendera Muammar Gaddafi wayoboraga Libya. Ikaze makuru y'agasaro kaburaga. Agasaro kaburaga. Dore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wacu Liliane Gaju. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye ko mu kwezi kwa 10 bizatangira gushyira mu bikorwa ingamba nshya z'umutekano nk'igice cy'amasezerano y'amahoro yashyigikiwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Aya masezerano agamije kurangiza imyaka myinshi y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro bahungabanyije akarere. Abayobozi b'i Kinshasa n'i Kigali bavuga ko ukwezi kuzaba isuzuma rikomeye ryo kwerekana niba ubushake bwa politiki n'ubufasha mpuzamahanga bishobora kuzana amahoro arambye ku baturage b'akarere. Mu ntara ya Kasai mu burengerazuba bwa Kongo, inzego z'ubuzima zatangaje ko habonetse abandi bantu 11 banduye Ebola mu karere ka Bulape. Uyu mubare wose w'abanduye yageze kuri 57, harimo 47 byemejwe n'abandi 10 bikekwa. Icyorezo kimaze guhitana abantu 35, bituma igipimo cy'abanduye bapfa kigerera kuri 61%. Mu bapfuye harimo n'abakozi b'ubuzima 5 bari ku isonga mu guhangana n'iki cyorezo. Mu Bufaransa, Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gucura imigambi y'ubugizi bwa nabi mu rubanza rureba n'amamiliyoni y'amayero yavugwaga ko yavuye kuri nyakwigendera Muammar Gaddafi wayoboraga Libya. Urukiko rw'i Paris rwamuhanaguyeho ibindi byaha birimo kwakira ruswa no gukoresha nabi amafaranga y'amatora. Icyemezo cy'urukiko kivuga ko Sarkozy agomba gufungwa nubwo yaba ajuriye. Sarkozy ufite imyaka 70 yavuze ko iki cyemezo ari igihano gikomeye ku mategeko. Yashinjwaga gukoresha amafaranga yavuye kuri Gaddafi mu kwishyura amatora yo muri 2007 yamuhesheje intsinzi. Perezida w'Abanyapalestina Mahmoud Abbas yavuze ko yiteguye gukorana n'abayobozi b'isi gushyira mu bikorwa umugambi w'amahoro hagati ya Palestina na Israel watangajwe n'Ubufaransa ku wa mbere. Abinyujije mu ijambo yagejeje ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, Abbas yasabye Hamas gushyira intwaro hasi kandi ikavanwa mu buyobozi bwa Gaza. Yanongeye gusaba ibihugu bitaremera leta ya Palestina ko byabikora ndetse Loni igatanga ubunyamuryango busesuye kuri Palestina. Abbas yanenze ibikorwa bya gisirikare bya Israel muri Gaza, abishinja kuba ibyago bikomeye ku kinyejana cya 20 n'icya 21. Ariko nanone yavuze ko anenga ibikorwa bya Hamas byo kugaba igitero kuri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira muri 2023. Urakoze Liliane Gaju. Amakuru mushobora gukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube na WhatsApp @agasaro kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @agasaro_network.com. Agasaro kaburaga.
nabibabwiraga mu ngingo nkuru hashize imyaka 64 mu Rwanda habaye amatora ya kamarampaka yemeje ko ubwami buvuyeho mu gihugu bugasimbuzwa repubulika. Wabaye perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 1961 kugeza 26 z'ukwezi kwa 10 1961 ni Dominico Mbonyumutwa. Umwanditsi w'ibitabo François Xavier Munyarugerero yamwanditseho igitabo yise Dominique Mbonyumutwa, président du Rwanda en révolution, wacishiriza yakita Dominico Mbonyumutwa, perezida w'u Rwanda rwari muri revolution ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakomeye Venise. Urakomeye cyane, urakoze kandi kuza kuri radio Agasaro Kaburaga. Tugiye kuganira ku gitabo cyawe wanditse wise Dominique Mbonyumutwa, président en révolution. Umuntu yabyita Dominico Mbonyumutwa, perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri revolution. None ikino gitabo cyawe impamvu wacyanditse ukakitirira perezida Mbonyumutwa muri revolution, igitekerezo cyaje gite? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Iki gitabo kuri Mbonyumutwa Dominico, perezida wabaye wa mbere perezida mu Rwanda muri Repubulika ikirwanya ngo ishingwe. Igitekerezo rwose nakigize nshingiye ku busabe bw'umwihariko umukobwa wa Mbonyumutwa witwa Marie Claire Mukamugema yankoreye kugira ngo icyo gihe natekaga ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda yitwaga Ibarwa, ko tumaze igihe rushinze, agira ngo amateka y'u Rwanda cyane cyane arebana n'umuryango, arebana na se, nawe atazima kandi akamenyekana kandi ku buryo butomowe kandi bwanditswe n'umuntu ushobora kwizerwa. None se ayo mateka y'umuryango wa Mbonyumutwa ateye ate? Amateka ni maremare kubera ko nabajije abantu benshi cyane b'inzego zinyuranye, ari abo bakoranye bari bakiriho, ari abayoboraga bari mu buyobozi bw'igihugu, ari abari baravuyemo, mbese ni inzego nyinshi, ari abato, ari abakuru, ari abana bo kwa Mbonyumutwa, ari abana cyangwa se abandi bakozi muri leta y'u Rwanda icyo gihe bashoboye gukorana na Mbonyumutwa kugira ngo bambwire icyo bamuziho. Ayo mateka nasanze ari amateka magari cyane, atuma umuntu yumva neza aho u Rwanda turimo n'u Rwanda twari muri icyo gihe, aho rwari rugeze n'aho rwaturukaga. Kugira ngo usobanure ayo mateka nabonye warifashishije ibyo nakwita igisekuru kugira ngo umenye inkomoko ya Mbonyumutwa, cyane cyane unanerekana uko yaje gutura aho atuye n'ubu hari igicumbi cya Dominico Mbonyumutwa. Wasanze Mbonyumutwa akomoka, tunyure muri makeya igisekuru cye giteye gite? Yego ndabikubwira rwose neza. Mbonyumutwa nk'umugabo wose w'umunyarwanda ashobora kuvuga mu kivugo cye yirahira ati ndakuvuga nitwa Mbonyumutwa mwene Semushi, mwene Kimeza, mwene Kanyabuha, mwene Mbariza, mwene Kayijo, wa Marnyori, wa Rwishyura, wa Kimenyi, Cyabazimya, Baruregera, na Njunaki, na Ndagara ndetse na Ruhinda uva mu kigo. Mbonyumutwa wabonye aho ngaho igitarama mu mateka ye, mu magambo make yahakuriye ate, yahatuye ate, yahakomereye ate? Uri umuryango we mugari ukomeze. Ni umugabo witwa Mbariza, niwe wabajyanye hitwa Mwendo bavuye nyine mu gisaka cy'Abahinda. Abahinda nabo ubwabo bavana izina ku mwami Ruhinda wari ukomeye cyane, yari afite ubutaka bukomeye cyane burimo Igisaka, burimo Ndorwa, burimo Bunyambo, burimo Karagwe n'Ubujinja. Mbese mu by'ukuri umugabo witwa Mbariza niwe muri icyo gisekuru cye niwe wajyanye, watumye Mbonyumutwa agera aho ngaho mu Kabagari. No mu Kabagari habaye rwose ntabwo ashobora kubana na igihe kirekire kuko se yaje kwitaba Imana mu afite imyaka hafi 8, yakiri muto cyane ku buryo yagumanye na nyina, abari usa n'umurera niwe babanye igihe kinini cyane. Haba nk'umuturage usanzwe, bamwigisha ibyo guhakwa, bamwigisha mbese imigenzo ari icyo gihe yose yo kubaho, ariko
yari umuhutu hakwa nk'abandi bose, arakomeza amenya iyo mihango ya kera n'imibereho ya kinyarwanda nk'abandi bose uko bifatagaho muri icyo gihe. Ese mbere yo kugira ngo umuntu ajye guhakwa ntibashoboraga kumubaza igisekuru cye? Umuntu yaba akomoka ku mwami Ruhinda, akomoka mu Gisaka cy'Abagesera Bazirankende, hanyuma yageraho mu Kabagari bakajya kumuhaka batanimubajije igisekuru? Byabagaho mu Rwanda umuntu yashoboraga guhaka n'uwo yagombye guhakwaho? Erega ubuhake byari ibintu bikomeye cyane ku buryo guhakwa nabyo byajyaga mu gisekuru, ku buryo Semushi ariwe ubyara Mbonyumutwa yari yarahatswe, bari barahatswe ariwe na Kimeza na Kanyabuha. Noneho mu by'ukuri Mbonyumutwa yagiye mu buhake bwafashwe na sekuru we, abijyamo kubera ko ariwe mwana w'umuhungu wari uvutse, arakomerezaho nta yandi mananiza yari arimo cyangwa se ubundi buriganya bwagombaga gukorwa kugira ngo umuntu ajye mu guhakwa. Yafataga ubuhake bwa se akabukomeza. Hanyuma se kugira ngo abe sushefu ho ninde wamugabiye uwo mwanya? Icyo gihe byaje sushefu bwa Mbonyumutwa ni biza mu gihe cye mu Rwanda. Urabona ubwami bwari buriho, bwari butangiye gukemangwa hirya hino, ndetse n'umuryango wariwo ONU utangiye kubaza ukuntu ibihugu byo muri Afurika bitakwigenga. Ayo makuru yo kwigenga kw'igihugu utangiye kuza, nibwo abantu batangiye kuvuga bati ese abenegihugu b'Abanyafurika bagiye gushobora guha ubwigenge bazigenga bate badafite abantu babahagarariye, badafite abantu babavugira? Ubwo rero batangiye kuvuga bati cyokora muri iki gihugu harimo abategetsi b'urwego rw'Abatutsi, kuki tutashyiraho n'abandi bantu b'urwego rw'Abahutu kugira ngo batangiraho kumenyerezwa gutegeka, kugira ngo umunsi independence yabonetse igihugu kizafatwe n'amoko yose agifite, cyane cyane Abahutu bakandamirijwe iyo gihe bari bamerewe nabi mu gihe cy'ubukoloni bw'Abazungu bwazaga bwiyongera ku bwami n'inzego zabwo zakandagiraga abaturage. Nk'uko bigaragarira mu nyito y'igitabo cyawe Dominiko Mbonyumutwa muri Revolution, perezida muri Revolution, yaje kuba perezida wa Repubulika y'agateganyo. Byagenze gute kugira ngo abe ari we utorwa kuyobora u Rwanda mu gihe rutegereje kubona ubwigenge? Urebye usanga perezida Dominiko Mbonyumutwa yabonye uwo mwanya abikesheje imirimo yakoze n'imyifatire ye muri icyo gihe uko yari imeze. Yari umwe mu bikubitiro bashinze ishyaka rya MDR Parmehutu. Noneho mu gihe ibintu byari bitangiye kugenda amoko atangiye kugenda asa naho atangiye kugenda yigaragaza yuko ashaka nayo kubona umwanya mu butegetsi, cyane cyane Abahutu batari bafite imyanya ikomeye. Mbonyumutwa kubona ko afite uruvugiro kubera ko yari sushefu yaragaragaraga. Noneho rimwe rero kubera ko abatekaga nabo icyo gihe badashaka ko Abahutu bagaragara cyane, batangira kumwijundika nk'umuporosoma, babitaga abaporosoma icyo gihe, kubera ko bose umugabo witwa Igitera w'Ibutare yashinze ishyaka yitwa Porosoma, nibyo byagaragaraga cyane mbere yuko Parmehutu ijya imbere. Icyo gihe rero agiye mu misa ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kumwe 1959 aza kugira urugomo n'abasore baramuhohotera. Abasore bo muri Runari bamuteye, rero we arabigaranzura amukubita ishyi, ariko nawe abirukankana arabacika. Noneho abantu bagakeka ko yapfuye. Bitangira gusakuza yuko Mbonyumutwa ngo yishwe. Bitangiye gusakuza ko yishwe, abantu bose baza kwiyumvamo ko ari Abahutu batewe, ko niba batangiye no gukubita Abahutu kandi aribo bateka, noneho batangiye kubashuraho intambara, ko Abahutu bagomba guhagarara bakirwanaho. Muri icyo kimenyetso cyagaragaye rero muri itariki ya mbere z'ukwa 10/1959 kigiye hagaragara, ubutegetsi bwatangiye gushaka guhinduka. Amashyaka atangiye kugenda afata uruhare mu kubaza gusaba ubutegetsi. Parmehutu ya Gregoire Kayibanda yakoze inama ishaka kureba umuntu wayihagararira ku mwanya ugiye kuboneka witwa wa perezida wa Repubulika. Basanga bose bawutinya kubera ko
Kayibanda Gregoire niwe wari umukuru uhagarariye Parmehutu, niwe wari uzwi warayishinzwe ukomeye cyane, bakavuga bati muri systeme ya parlementaire, ni ukuvuga ihagarariwe n'abadepite n'amashyaka, minisitiri w'intebe agomba kuba avuye mu ishyaka ryatsinze amatora. Bati rero niba minisitiri w'intebe agomba kuba ari umukuru w'ishyaka ryatsinze amatora kandi Parmehutu ikaba yagitsina amatora yagiye yose ategurwa, tugomba gushaka undi muntu nawe ukomeye mu ishyaka ariko utari Gregoire Kayibanda kugira ngo yibere perezida. Uko mbonye umutwe abantu basa n'ababitinye, inama bakoze mu rwiherero ndayivuga muri iki gitabo, iza kwerekana yuko ariwe bahurijeho bavuga bati wowe urabizi no kuyobora wabikoze kubera ko wabaye sushefu, uzi uko kuyobora bikorwa, uzi imvunane zirimo, ko waranakubiswe uzira abaturage baraguhagurukiye baguhagararaho rwose, biragaragara ko uri umugabo utavugirwamo kandi udatinya. Tujya imbere maze umwanya wa perezida igihe cyo guhatana nikigera, ishyaka rya Parmehutu, parti MDR Parmehutu niwe rizatanga. Nguko uko mbonye umutwe yaje kujya imbere ahagaragara cyane, bitabujije gukomeza kuba mu ishyaka rya Kayibanda ariwe mukuru wabo, ndetse yakomeje kubaha igihe cyose bakoranaga. François Xavier Munyarugerero wanditse igitabo wise Dominique Mbonyumutwa, président du Rwanda en révolution, nuvuga Dominique Mbonyumutwa, président w'u Rwanda muri révolution. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Nanjye ndagushimiye cyane, urakoze rwose Venuste Nshimiyimana, nk'uko izina ryawe rimeze uwo gushimwa bw'igihe. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage batishoboye bo mu turere tw'ubuzima twa Kabindi, Matebe, Bugusa na Karambi mu karere k'ubuzima ka Rwanguba muri groupement ya Jomba muri teritwari ya Rucuru bahawe inkunga y'ibiribwa mu mpera z'icyumweru gishize, babihawe na PAM ibinyujije mu muryango Caritas. Inkuru irambuye yateguwe na Roger Sebyera wa Radio Communautaire de Rucuru. Muri rusange ibyo bapokeye byari bigizwe n'ifu, ibishimbo, amavuta n'umunyu, kandi byatanzwe hakurikijwe ingano y'urugo. Ku rugero, urugo rw'umuntu umwe rwakiriye ibiro 6 by'ibishimbo, ibiro 9 by'ifu, litiro 1 y'amavuta na garama 200 y'umunyu. Urugo rw'abantu 10 rwakiriye ibiro 60 y'ibishimbo, ibiro 79 by'ifu, litiro 10 y'amavuta na garama y'ibihumbi 2 by'umunyu. Bongeye kandi ku rugo rufite abana bafite hagati y'amezi 6 na 59 babahaye plempinante z'ukwezi kumwe, igihe urugo rwari rufite umugore utwite rwabonye ibiro 6 by'ifu y'ibuyi izwi ku izina rya sosoma. Amakuru dukesha hafi y'abari bari gutanga ibyo bintu, ababyakiriye bishimiye iyo shirahamwe PAM na Caritas kubera babibutse muri iyi minsi bari bamerewe nabi n'inzara. Kwa Ponsine Nyamugisha nangigaye kwaje mu mipoke, twapokeye isano, tupokeye amavuta, tupokeye ibishimbo. Aho ho bari gufatira ibyo biryo mu Kabindi, twabonanye na Safari Bagiramenyo Emmanuel, akaba yatubwiye uko biri kugendeka. Tanga umupokero biri kugendeka neza, bari gupokeresha guhuza n'itaye y'ifamiye iri mu nzu, niko bari gupokeresha. Abafite inda bagapokeya ifu y'ibuyi, abafite abana batoya bakabahereza amaprempinate, abafite ubwo abadafite abana ntibabaha amaprempinate, kibabaha amanani amafugibuyi bo bakabahereza ifu y'ubugari ya pate jaune, bakabahereza umunyu n'amavuta n'ibishimbo. Muri ibyo byose nje biterwa nuko njewe ntibonye mu ntakintu, garamashira hamwe gagakwire kureba bariya batayibonye batapokeye gakaba kontrola bakakorera kuri gamajeto go babahaye gambere. Umukozi ushinzwe iterambere Ikabindi Bwana Kwizera Semijyango Jedeo
kubwe kubyerekeye iyi nkunga iratuma inzara yagabanyuka muri ako karere. Aha akaba ahamagariye kandi ayo mashirahamwe gusuzuma abantu bakuwe ku rutonde kugira nabo bahabwe nk'abandi. Uko mundebye hano ku masomo go mu Kabindi naje mu buryo bwo guherekeza abaje kugabana ibyo kurya nk'abatishoboye, abakecuru nangwa si n'ababyeyi bafite inda, kubaherekeza kugira ngo batabona ibibazo mu gihe cyo bari kuja gufata ibyo kurya. Uyu munsi abaturage bafashe ibishimbo, bafata ifu, bafata amavuta, bafata ndetse n'umunyu kurunga mu biryo. Baba gufata bingana iki? Bafashe guhuza nuko buri muntu yandikishije umuryango gwe. Uwari ufite umuryango munini bamuhaye byinshi, ufite umuryango mukeya bamuha bikeya. Ku rugero hari ubari kubona ubugaro bubiri bw'amavuta, bakabona n'imifuka 2 y'ibishimbo, bagakora n'imifuka 3 y'ifu. Reka twongere ko ningo ibihumbi 636 zigizwe n'ibihumbi 54,545 bakiriye itoni ibihumbi 554,447 muri groupement ya Jomba, yatubwiye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri ako karere. Roger Sebyera, Agasaro Kaburaga, Irucuru. Iyi ni Radio Agasaro Kaburaga. Mu Burundi umunyagihugu Bruce Niyibizi wabonye buruse yo kujya kwiga muri Cote d'Ivoire amaze kwegukana igihembo kitiriwe Professeur Joseph Katihabwa kigenerwa umunyeshuri urangije umwaka wa 3 wa kaminuza arusha abandi amanota muri shimi. Yageze i Bujumbura mu Burundi kuri wa 3 nyuma y'imyaka 2 yaramaze muri kaminuza ya Yamoussoukro muri Cote d'Ivoire. Namwakiriye kuri Radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane, ndabashimiye. None umaze imyaka 2 wiga muri Cote d'Ivoire, waraye utashye ugarutse mu Burundi. Nyuma y'imyaka 2 ugarukanye iki? Ugarukanye diplome zingahe? Ibyigwa nakoreye muri Cote d'Ivoire narungutse ibitari bike. Mpereye ku bijanye no kunagura ubumenyi y'urugezo rwa master, narashoboye gukurikirana ibyigwa bijanye no gukingira ibidukikije, gukingira ikirere, hamwe no kudakoresha cyane ico novuga les matières premières mu gifaransa, ahubwo tuhagerageza kuraba ibyo bimaze gukoreshwa mugabo bitagifise akamaro kanini, byo bitwa les déchets, kugira ngo aba aribyo dutora ko matière première tubitransforme mu bindi bintu byo kuduha les matières dushaka, les produits zikoreshwa mugabo zivuye mu bintu twokwitwa amadeshe. Ivyo rero byanafashe gose kuko uno munsi kwisi y'uno munsi birakenerwa gose ko kwirinda cyane kurindira les matières premières ziri vierge, ahubwo twagerageza gukora izamaze gukoreshwa zaba ma produit tukaba arizo dutora kugira ngo bikunde turonderemo izindi produit zivuye muri izo zabaye deja zamaze kuba amadeshe. None ibyo byose wize ni byiza kubivuga, ariko ndashaka noneho kukubaza, hari igitekerezo ufite cy'ukuntu wabikoresha aho ngaho mu Burundi? Duhere kuri ibyo by'amadeshe menage, ndavuga ibintu biva ku byakoreshejwe mu ngo. Mbese wabikuramo iki? Gahunda ufite yo kugira ngo ubibyaze umusaruro ni yihe? Ku bijanye n'amadeshe twovuga ari menage, hariho les déchets solides na déchets liquides. Bivanye na specialité njye nakurikira bya déchets liquides, ariko na solide nene twarayize ndayifise ko ubumenyi budasanzwe. Ibijanye n'ibyo twoshobora guhingura dukoreshe ayo madeshe, hariho iyo dukoresha nk'amadeshe ari organique, turashobora gutoramwo biogaz, canke tugatoramwo na fertiliza no musi zikoreshwa mu bintu nk'intabire iciye muri process ya méthanisation. Hamwe n'ivyo nari nsanganywe igitekerezo cy'uko mu madeshe y'ikindi nshobora gutoramwo ico no kwitwa hydrogène vert nkoresheje uburyo bwa fermentation sombre. Reka tujye nko kuri Burarudi tuhasange ayo madeshe organique. Na yahe madeshe organique wavana muri Burarudi
ukavuga uti nayatwara nkakuramo ikintu cyagirira neza abarundi, mpa nk'urugero rwose rwihuta. ajya amadeshe bakoresha iyo bariko bararonga zijya mate promere zabo, iyo tugiye kutoya ajya amadeshe turashobora gusangamwo ari hishe muri matière organique. Iyo leta toyayo tukaca twagira fermentation sombre, turashobora gutoramwo hydrogène vert, turashobora kandi na digestat, turashobora guturamwo ayandi mamolekile nka metane. Izo metane nizo bitwa biogaz. Iyo biogaz turashobora kuyikoresha mu gutana, tugatoramwo chaleur, tugatoramwo na electricité. Hanyuma iyo hydrogène nayo turashobora gutoramwo, turashobora kuyikoramwo kuko hydrogène ikoreshwa mu bintu byinshi, irakoreshwa mu bintu byo guproduce ammoniac, irakoreshwa muri transport nk'igita carburant, hamwe iyo nayo digestat irashobora gukoreshwa nk'ifumbire. Mu nama ibera i New York, inama ya 80 y'umuryango w'abibumbye, hari inama ku ruhande yahabereye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yafashemo ijambo, avuga yuko nubwo bwose Uburundi buri mu bihugu bitanduza cyane ikirere, ariko ko bugerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ujya ubona aho ngaho Tanganyika hari igihe yuzura ikuzura igatuma abaturage bari aho ngaho mu Gatumba bahunga bakimurirwa mu yandi makomine hirya no hino mu gihugu kugira ngo umutekano wabo ushobore gucungwa neza. Wowe ubumenyi bushya uzanye uhereye kuri iyi micungire y'imihindukire y'ibihe, niki ubona ushobora kuzafasha kugira ngo Uburundi bushobore kwirinda? Icyo novuga ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, nivyo hariho ihindagurika ry'ibihe ritegezwa gushika naho amamwaye yo kurinda kumbure ntiyagire ingaruka mbi nyinshi zoshobora gushika. Muga dufate nko ukuntu amazi ashobora kuzura, hanyuma abantu aho bari basanzwe babaye ku nkengera zaho z'ico kiyaga usanga harashoboye kugira ikibazo amazi akahashika. Ico no saba cyane no proposa nuko abantu begereye ikiyaga, nk'uko amategeko rimwe na rimwe mparanumva abisaba yuko ku nkengera z'ikiyaga bo kwimuka, kuko ivyigwa vyarekanye yuko amazi ashobora kuzobandanya aduga. Rero ihindagurika ry'ibihe riturika ku bintu byinshi, nibyo ku bushuhe bushobora gutuma kumbure habaho ibintu by'imvura itarimenyerewe igwa, ugasanga cyangwa uruzuba rwinshi ukuntu. Ivyo rero nibaza ko hamwe bofata abenegihugu bakumvira impanuro zitanzwe na leta z'uko ku nkengera atari vyiza, bivanye n'uko ikirere gishobora gutosekara, bozigenderako. Kuba uyu muryango Burundi Education Foundation y'umuhisi mwarimu Katihabwa yaragufashije kugera ku ndoto zawe, yarakurekuye kuva imaze kuguha iki gihembo, cyangwa se no muri kino gihe wigaga ya Musukuro bakomeje kukuba hafi? Icyo novuga nuko gushika uno munsi nsanzwe ndi umuntu afashwe cyane gose n'iyi Burundi Education Foundation, kuko ntibampaye agashimwe ka ordinateur gusa, ahubwo baranankurikirana gushika n'uyu mwanya turiko turaganira. Kuko mpeje kuronka agashimwe k'imashini, barampaye n'uburyo bwo gushobora gukoresha neza imashini, ibintu vya antivirus. Baranankurikirana mu kundonsa uburyo bwo kugura passport, baranankurikirana iyo maze gushika hariya barandungikiye uburyo bwo kumfasha kwiyasara kwanza mu misi ya mbere, kandi iyo ngize ikibazo cyo kugwara barandungikiye uburyo bwo gushobora kugura imiti ivanye n'uko nari ntamerewe neza. Gushika n'uyu munsi turavugana, maze no kuva muri Côte d'Ivoire bararungitse umuduga uza kuntora kuri aeroport kugira ngo ushobore kunshikana mu muryango. Novuga yuko ntivyahereye hari akege bampaye kagashimwe, n'uyu munsi baracafashe mu mugongo. Brice Niyibizi, umurundi uvuye kwiga muri Côte d'Ivoire, yagiyeyo amaze kubona igihembo yahawe na Burundi Education Foundation. Ndagushimiye cyane kuba wabonye akanya ko kuganira na radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane, ndabashimiye gose. Ni hano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga. Mbashimiye ko mwaduteze amatwi, cyane cyane abari i Kigali mu Rwanda hafi yo kwa Mutwe, ahagomba gusorezwa iri rushanwa mpuzamahanga ry'amagare ribera i Kigali mu Rwanda. Mukaba mwiteguye gutaha ubukwe mukeye. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: amabere yonsa abana ba rubanda
ava ku ijuru. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.